Jegrička, najduža reka Južne Bačke, desna pritoka Tise, brojnim regulacijama pretvorena je u kanal sa nizom širih i užih depresija, obraslih trskom. Zbog vredne flore i faune, njen sliv je 2005. godine proglašen za park prirode i dodeljen na upravljanje javnom vodoprivrednom preduzeću Vode Vojvodine. Ono je obezbedilo da se svaki krivolov i druge negativne pojave ovde brzo i efikasno suzbijaju. Park prirode Jegrička. Prirodni početak Jegričke nalazi se u Južnobačkom okrugu na teritoriji naselja Despotovo, Silbaš, Parage, Ratkovo i Pivnice. Despotovo je mesto u opštini Bačka Palanka sa preko 1800 stanovnika koji se uglavnom bave poljoprivredom i trgovinom. Uz njegov istočni rub prolazi kanal Novi Sad-Savino selo, deo hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav. Režim sliva Jegričke je dirigovan, o čemu svedoči i vodozahvatna ustava Despotovo. Prvobitni rečni tok je potpuno izmenjen, sve do ušća u Tisu. Celim sistemom rukovodi javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine. Sledeće veće naselje nizvodno od Despotova je Ravno selo, smešteno na teritoriji opštine Vrbas. U njemu je živeo i mađarski plemić Egeriš i Dečkij, po kome je reka Jegrička i dobila ime. Osim crkve iz 1804. ovde u oči pada i stara vetrenjača, pretvorena u atelje i etno izložbeni prostor. 10 kilometara niže leži Zmajevo sa prelivnicom na Jegrički. Reka zatim prolazi pored Siriga i Temerina. Na potpuno ravnoj površini, nadmorske visine od 80 metara, nalazi se Temerin, grad sa 19.000 žitelja. Reka je nešto dalje. Zatim slijedi mesto Gospođinci, a nekih 8 kilometara nizvodnije, u regionu poznatom kao Šajkaška, smestio se Žabalj, gradić sa preko 8.500 stanovnika. U njegovom centru pažnju privlače pravoslavna i katolička crkva, izgrađene jedna pored druge. Neki od najboljih terena za pecanje na Jegrički locirani su upravo ovde. Od Žablja do Crne Ćuprije ima 10 kilometara. Na tom mestu Jegrička se uliva u Tisu, najdužu pritoku Dunava. Crpna stanica po potrebi upumpava ili ispušta vodu. To je još jedan važan objekat Voda Vojvodine. A Tisa razdvaja Bačku i Banat. Ona je pravi raj za nautičare i sportske ribolovce. Informativni centar Parka prirode Jegrička otvoren je u maju 2010. godine, 2 kilometra od Temerina, blizu mosta na putu Novi Sad-Bečej. Između ostalog, u funkciji je promocije celog zaštićenog područja, kojim rukovodi javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine. Park prirode Jegrička je zaštićeno područje druge kategorije. Površina zaštićenog područja je 1193 hektara, gde je uspostavljena i zaštitna zona od preko 5700 hektara kako bi se smanjio negativni uticaj na sam park prirode. Jegrička se proteže kroz 4 opštine: Bačka Palanka, Vrbas, Temerin i Žabalj. Dužine 64 km. Nekada pre izgradnje hidrosistema sliv Jegričke je bio dugačak i preko 100 km jer je funkcionisao kao sistem povezanih bara i svu površinsku vodu je odvodila i to je bila glavna namena. U Parku prirode Jegrička je uspostavljeno 2 zaštitne zone, 2. i 3. stepen. U 2. stepenu se strogo vode računa o biljnim i životinjskim
vrstama. Nije dozvoljeno nikakvo asfaltiranje, betoniranje, izgradnje industrijskih postrojenja i tako dalje. U trećem stepenu su dozvoljene određene aktivnosti uz saglasnost Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i uz posebne uslove. Funkcija informativnog centra je u promovisanju i napređivanju zaštićenih područja, konkretno Parka prirode Jegrička. Infocentar služi kako bi se posetioci informisali o vrednostima Parka prirode Jegrička. Ovde se održavaju škole ribolova, časovi u prirodi, ekološki kampovi, kako mladih, tako i odraslih. Skoro imamo i košarkaški teren koji služi za sport i rekreaciju. Postoji katamaran Čigra koji služi za prevoz posetilaca kako bi se oni bolje upoznali sa lepotama Parka prirode. Katamaran Čigra ima 2 elektromotora i solarne panele kako bi se konstantno punili u toku vožnje. U sklopu Parka prirode Jegrička nalaze se i edukativne staze, to su šetne staze, koje se nalaze jedna na području opštine Vrbas, jedna na području opštine Temerin, kako bi posetioci lakše mogli da šetaju kroz Park prirode. Staza na teritoriji opštine Temerin kod informativnog centra je dugačka 3,5 km i vodi do naše osmatračnice za ptice, koja se nalazi 3,5 km nizvodno od našeg informativnog centra. Sa osmatračnice se pruža lep pogled i ona je jako pogodna za posmatranje ptica. Na području Parka prirode Jegrička je registrovano 198 vrsta ptica, od kojih su neki strogo zaštićene kao što su patka njorka, crnovati gnjurac i crna čigra. Jegrička je drugo po brojnosti gnezdilište belobrke čigre i jedino gnezdilište crne čigre na teritoriji Republike Srbije. Koncept zaštite Jegričke kao staništa retke i vredne flore i faune iziskuje primjenu aktivnih mera koje uključuju neprekidno angažovanje ljudi na terenu. Na vodi moraju vladati red i mir. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine kao upravljač je uspostavilo i ribočuvarsku službu na teritoriji Parka prirode koja konstantno brine o biljnom i životinjskom svetu. Ribočuvarska služba je opremljena sa novim čamcima, opremljena je sa bespilotnim letelicama, termovizijske kamere i konstantno obilazi teren kako bi se smanjila bilo koja nedozvoljena radnja. Stručne službe Voda Vojvodine ne vode brigu samo o ribama. One su zadužene za zaštitu svih biljnih i životinskih vrsta koje u Parku prirode obitavaju. Njihova staništa leže i iznad i ispod površine vode. Na teritoriji Parka prirode Jegrička zabeleženo je 76 vodenih i močvarnih biljaka. Neki su strogo zaštićene: barska paprat, beli lokvanj, tu i mešinka i divlji ovas. Jegrička je voda skrivena u gustim pojasevima trske, ali, zahvaljujući dobroj opremi, čuvari stižu svuda. Ima jako puno belog lokvanja koji je izuzetno bitan za jednu vrstu ptica, a to je belobrka čigra. Naime, belobrka čigra se krajem juna gnezdi na ovom lokvanju, tu položi jaja i tu se izgnezde mali ptići. Tako da uloga belog lokvanja, koja je inače zaštićena vrsta, je još veća u svemu tome, pošto pomaže belobrka čigri za opstanak. Za Jegričku kao vlažno područje osnovni uslov opstanka je očuvanje i unapređenje kvaliteta vode. Obezbediti adekvatan režim protoka, ali i suzbiti bujanje vodenog bilja u letnjem periodu, takođe je jedan od zadataka ljudi koji brinu o Parku prirode. Na vodotoku Parka prirode Jegrička u letnjem periodu mnogo problema stvara vodena vegetacija. Čepovi od vodene vegetacije u fazi truljenja uzimaju jako mnogo kiseonika iz vode. Može da dođe do pomora riba.
sve što dolazi uzvodno od ove vegetacije, iz priobalja, sve što se nakupi, u ovom momentu je stalo na ovoj ovde krivini. To može da bude jako velik problem. Ovo ako se ne ukloni mašinski, to u jednom momentu počne da truli i na kraju se oslobađa metan i svega toga. Znači, ovo mora da se iznese sve van granica zaštićenog područja. Višenamenska amfibijska mašina Truxor švedske proizvodnje služi za košenje i uklanjanje trule trske, čišćenje i izmuljivanje. Mi kao upravljači konstantno radimo na mašinskom uklanjanju viška vodene vegetacije. Takođe moram da napomenem da se radi i uklanjanje invazivnih vrsta sa priobalja Parka prirode Jegrička, najviše ambroziju i bagremac. Upravljač Vode Vojvodine ima i amfibijsku mašinu Truxor, koja je zadužena za održavanje vodotoka kako ne bi došlo do stvaranja viška vodene vegetacije. Evo, stigli smo do propusne ustave u Žablju. Služi za regulisanje nivoa vodostaja gornjeg i donjeg dela Jegričke. Jako je bitno da ova ustava bude čista kako bi imala propust i kako bi sve što dođe uzvodno, znači od početka Jegričke od Despotova moglo da prođe, to je ova ustava u Žablju. Jegrička je atraktivna voda za pecanje. U njoj žive skoro sve vrste riba iz Dunava, sa kojim je povezana preko Tise. Zato ljudi sa štapom u ruci ima dosta. Sreću se na svakom iole pristupačnijem mestu. Što se tiče riblje faune, na području Parka prirode Jegrička nalaze se štuka, som, smuđ, šaran, neke vrste strogo zaštićene kao što su linjak i čikov. Naravno, tu su i popularni melez ili babuška koje svi rado pecaju na plovak, kao i ostale vrste ribljeg fonda. Ovde se svakodnevno obavljaju kontrole, pecaroša, dozvola koja ima akcije, pravimo non stop potraga za ribarskim alatima, to jest mrežama, bubnjima i da se povadi to. I uvek je neko na terenu, tako da to je u mnogo malom broju. Radi se što više da se suzbije krivo. Vodi se računa i o ribljem fondu, i o pticama, i o koritu, da se neko nešto ne bi izmenio. Ispuštanje otpadnih voda, fekalija, to odmah mora da se pristupi tome, da se reguliše i suzbije što više može. Ribočuvari javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine neumorno obilaze park prirode. Njihov zadatak je da otkriju sve nedozvoljene radnje na vodi i, ako ih ima, brzo ih suzbiju. Redovna kontrola sportskih ribolovaca samo je usputna aktivnost. Na području Parka prirode Jegrička važi dozvola za to zaštićeno područje. Ribolovac može da peca na 3 štapa, uglavnom pecaju na plovak. Pa ribolovci dolaze uglavnom sa područja gde se prostire Park prirode Jegrička. Ima ih i sa strane, oni uglavnom nemaju dozvolu za Jegričku, pa onda uzmu dnevnu dozvolu za rekreativni ribolov. Na području Jegričke radi nas 3 čuvara i imamo volontera koji nam isto tako pomažu u našem radu i javljaju bilo šta, neke nepravilnosti da se desi. Od ribolovaca nismo došli do nekog sukoba, nešto, uglavnom se rešava sve to na licu mesta. Rade svoj posao i obiđu, pozdrave se, pitaju imali problema i to je meni jedna sigurnost. Nisam primetio da neko bilo šta krade iz platforme, ostaje tako što se toga tiče dobro.
imamo dobru službu ribočuvarsku, viđamo se maltene svakodnevno, za pohvalu je sve. Pecam godišnje, mislim 365 dana i mala mi je godina, kratka je, voleo bi da je to malo duže. Pa ova reka je ona lepša strana života. Kad se svi problemi ostavljaju na strani, ovde se diše punim plućima, ovde problemi izgledaju daleki i mnogo manji nego što jesu. Prilično je čisto što se tiče plastike i ostalih stvari. Mi to odlažemo, vodimo računa o svemu tome. Pokušavamo na sve moguće načine da je zaštitimo i da je sačuvamo, jer ovako nešto, ovakav biser malo gde postoji. Ribolovci ovdje koji dođu mogu da pecaju sa obale, uglavnom su to neki molovi koji su napravljeni i mogu sa čamcem. Ribolovci vode računa koja je riba u zabrani, kad je kalendar. Prilikom našeg obilaska, u slučaju da se nađe kod nekoga, odmah se ta riba pušta nazad u vodu. Uglavnom se ribolovci pridržavaju ribu koju po kalendaru ne može da peca, a on neće ni doći da peca. Smuđ nije redak u Jegrički, lovi se u hladnijem periodu. Ovaj se ubraja u solidne primerke. U Jegrički se sreću i somovi, i to znatno veći komadi od ovog koji je trenutno na udici. Mogu biti aktivni do početka zime. Od svih grabljivica u ovoj vodi štuka je našla najbolje uslove za život. Zato je i ima najviše. Evo jedna lepe štukice male. Štukica iz Jegričke. Jegrička je prava štučija voda. Lovljene su jedinke teške i preko 12 kilograma. Ova je naravno manja. Ipak zbog obraslog terena za njeno prihvatanje neophodan je meredov. Svaka čast, burazeru! Zubata razbojnica teška oko 3 kilograma. Može se reći da spada u prosečne primerke. Jegrička pripada hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav. Plovna je celom dužinom toka. Potpuno je obrasla trskom i drugim barskim rastinjem, tako da su ribolovci na obali prisutni samo na uređenim pozicijama. Svaki ribolovac može da odnese bele ribe neograničeno, a plemenite ribe do 5 kg. Ovde najčešće imaju tu belu ribu, karaš, crvenperka, bela klasična riba, ima onih ribolovaca koji pecaju iz šarana. Uglavnom je to ta riba, šaran, amur, bela riba, sa time se zadovoljavaju. Srebrni karaš, poznatiji pod imenom babuška, nije autohtona vrsta u našim vodama, ali odavno se odomaćio i postao vrlo popularan. Hvataju ga i plovkaroši i dubinkaši. Ulova ima poprilično lepo, svi su zadovoljni, svi dolaze na Jegričku zato što je jedna mirna voda, znači priroda koja je, koliko se mi trudimo, netaknuta. Ja sam rodom iz Temerina, skoro ceo život pecam na Jegrički, pecam na plovak, mamac kukuruz onaj koji mi prihranjuje, stari kukuruz kuvani. Mesto treba obavezno hraniti, drugčije je jako slabo ulov. Znači redovno hranjenje kukuruzom, žitom, to daje rezultate. Pa najviše lovimo babušku, u proseku su oko pola kile, ima i krupnijih, ima i sitnijih.
Štuka ide od pola kile pa ima komada i do 5 kila čak. Šaran u proseku je od 1,5 kg do 3, ima isto krupnijih komada. Ima linjaka dosta, linjaka u proseku pa oko pola kile, ali bilo je komada do 2 kile čak. Linjak je autohtona i izuzetno cijenjena riba među evropskim ljubiteljima pecanja. Živi u toplijim, sporo tekućim i stajaćim vodama, sa glinenom ili blatnom podlogom, uz dosta podvodnog rastinja. U Jegrički je strogo zaštićena vrsta. Evo, ovo je linjak, jedan od sitnih primjeraka, ali ima ovdje i znatno krupnijih komada. Na Jegrički riba najbolje radi predveče. Dobro i ujutru, zavisi od providnosti vode. Pa Jegrička se brzo zagreva s proleća i brzo se hladi sa jeseni, tako da je sezona negde od marta do oktobra, novembra, zavisi kada nastupe prvi mrazevi. Na ovom delu ima par ovih pontona drvenih koje koriste ribolovci koji redovno hrane mesta, a inače sa obale je nepristupačna. Mora iz čamca da se peca ribolovaca koji su strastveni, oni dolaze redovno. Pribor je sasvim jednostavan, sistem sa Wagler plovkom, ništa komplikovano, što jednostavnije to bolje. Čekaj, pecaj. Tu je. Linjaka nije dozvoljeno uzeti, ali šarana jeste, naravno ukoliko ima meru. Najpopularniji krupni ciprinid je izuzetan borac i nije ga lako ni prevariti ni izvući na obalu. Za tu svrhu koristi se meredov. Što veći, to bolje, čak i kad je riba mala. Ovaj šarančić ima 800 grama, pa recimo da ispod mere puštamo ga nazad. U svom donjem, najširem delu toka, Jegrička prolazi periferijom gradskog naselja Žabalj. Tu postoji i posebno uređeno mesto za pecanje. Šaranski revir Udruženja sportskih ribolovaca Mladost iz Žablja. U okviru Parka prirode Jegrička, na teritoriji opštine Žabalj, nalazi se i revir za sportsko-rekreativni ribolov, kojim upravlja Udruženje Mladosti Žablja. Ovde se lovi uz dnevnu i noćnu dozvolu po principu uhvati i pusti. Staza je duga par stotina metara i može da primi 40 ljudi. Revir važi za jedan od najboljih u Srbiji. To dokazuju i ovakvi komadi. Na pelete, kukuruz, valjke, bojile i razne druge mamce, osim šarana dobijaju sve i druge ciprinidne vrste riba. Najkrupniji su amuri. Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine redovno poribljava svoje reke, zaštićena područja i hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav. Tako je i na Jegrički.
Vode Vojvodine kao korisnik ribarskih područja i upravljač zaštićenih područja unazad već preko 10 godina godišnjim programom svake godine imaju predviđenu određenu količinu riblje mlađe za poribljavanje. Na lokalitetu Parka prirode Jegrička predviđeno poribljavanje jednogodišnjem šaranskom mlađi, 500 kg da se upusti, prosječna težina jedinke je oko 120 grama. Od mirnih, negrabljivih vrsta uglavnom se pušta mlađ šarana i linjaka. Poribljavanja doprinose očuvanju biodiverziteta i regeneraciji vodenog ekosistema, što dalje utiče na razvoj turizma i bolji život ljudi. Plan nam je da i u buduće nastavimo sa poribljavanjem kao i sa čuvanjem kako bi ta riblja mlađ opstala u našim vodotocima. Mi se trudimo ovde da očuvamo ovaj zaštićeni deo područja uopšte, da to ostane ne samo nama nego i našoj deci, da to ostane ona stvarna priroda kad čovek želi da ide da se opusti, da uživa i u pogledu i uživanju pecanja i uopšte da izađe na vodu i da odmori. Jako nam je bitno podizanje svesti o samom parku prirode i o našoj ekologiji kako bi svi zajedno učestvovali u zaštiti vodotoka, vode, automatski i biljnog i životinjskog sveta koji se ovde nalaze. Park prirode Jegrička, deo nekadašnjeg Panonskog mora, mora biti sačuvan kako bi i buduća pokolenja uživala u raznolikosti živog sveta i lepoti tog predela. Svojim delovanjem javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine čini glavni stub odbrane ove neobične reke.